Pasuruan wanita ng mantang magacili-cili. Guna kaya, ulita eran na kanangku ambu. At kay tagkabin ko ka rin, Allah sana kibataragaw. Bataratong ka na boni, datutong ka na pan. Macang kebo ka di talong, pasalan ka rana ujung pandang. Mamparapas sila yung kaya di sa mata. Tairawa tairate, ritang nga mga liyali. Sore arigo ka rin, sikat na nga sa minnes si pangmanagang. Malaki iya ka rin, natabaya ka na kana, nasalaya rin kung tutoje. Nagyayan na mo sandang ka rin, nasale mag-intendea, ang sele kitubanga, ang pasano kay Salagoa, iya mintu, pagtungkasaw barigoa. Abay kipamapurang mamag ka rin, pinalek ang malabirit ka, rieko ang matinggita, risadri karagtuan ka, tumanyang kirisara ka, maamumag kinimasema-sena, iyayan na mo salang ka rin, tampatete kiriada, tampaojo kiri kuntutoje, paminasa dya salang ka rin, at tete ritarawea, anagala di siratal mustaqim, nilampasan wala basya, iyana sa kursiya, ilahi mauput. Pepe silaw pepe, rinpili si mata kanan nalo, ang muka me parang karay, nasareang ipampanata karay Allah Ta'ala. Manakebo karisimbang, sampai tamat panisi na tandang hilig, at taga parang kisalang karay, nanitini ki boleh-boleh adilino, pasok ki kari akhira, dari akhira punya, pada pesekari karay na, karay Allah Ta'ala, Allahu Akbar.
pinatunanan na kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kantay minakaray sampai tamang Palestina dan dalili kita sa tamang kombena simba manubayar gantara pero apa karibu pamulong-pulong daan wari masolo karay anak pituwer kore pero lipay di marso pati salama karibuha nene pera mo diri karay nanda tatap mula buha magkana dambe misalang yalitan na jembea bunga-bunga na labagaya sa murada na samplea itutulong na bindiraya malaki dunia karay katabaya kana-kana kasalayan kututunin patay na ibasalang karay lansalin bang jendea lansele kisuraga iya minto iba kumasong maribuha pumunta kakasana buha karay balialan na bone abong kungaritan dalili ang ganggang kabase-basera ang buwang paraduana Inay masalang karay ang patente kriana ang paon yung kriputonin Mundong daro si Bambang karay alek karuleng o balo ang patente kriana kututonin Tahan dulu.
Kalian masuk nah, masuk terus. Sulaiman kau duduk sila. Ano mga asa? Sinadalag ka! Ang talagang ikintang nga tanam! Tinatawag! Bili na pagtamay! Tawag na salag ka rin! Kailangan at nangabaras! Lalo na lahat! Bakit yan Maria? Pagkakana mo! Nagkimin na! Uliparin na! Ulibulay na mga asa! Kaya leba ka isang gargari! Mamutay ang mating ko! Salamat! Bogor! Binti Haji Muhammad Rita dengan engkau yang walinya mewakilkan kepada saya dan engkau membayar mahar berupa emas 1 setel dan seperangkat alat sholat dibayar tunai karena Allah. Saya terima nikahnya buat Islamiyah Indihad binti Haji Muhammad Rita almarhum dengan mahar berupa emas 1